Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ötken sabaklarımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüsü, andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vafaluluğu, vafası, ümmetin kanday süyügün, anan ümmeti oşol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüsüne kanday cevap verir, kanday vafa kılır. Uşul jönündө ötügelek. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifadan ikincisi Umar radıyallahu anhu'nun halifalık doğrundağı adileti jönünde. İslam tarixi gana emes, büt dünya tarixi adilet jönünde söz ketkende Umar radıyallahu anhu'ga teң kelgen adilettүү insandı dünya tarixi tanıyelek azırga çeyin. Umar radıyallahu anhu halifalık mansabı Allah Taala'dan özünü amanat ekenin, akirette elderdi kanday başkargany jönünde ötö çoğun Allah'ın aldında ötö çoğun surak bolorun jakşı bilgen. Alar daim Allah'ın elsinin kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyetihi degen hadisin esinde saktap жүрген. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Her biriңер başçısыңар, her biriңер kol astыңардagылардан suralasыңар" degen. Ошондой эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den halifalары Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin anın dini jana düynölük işlerin közömöldöp ulantuucular, elbette dini iş degende paygambarçılığın ulantuucusu emes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüzgön düynölük sistemany mındayça aytkanda beylikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin oşol beylik menen halifalık menen el başkarуу işin ulantuuculardan en birincisi Abu Bakr radıyallahu anhu bolgon. Abu Bakr'dın sözündagi Umar radıyallahu anhu özünün Abu Bakr'dın özün anan sözün köp estep жүргөн. Abu Bakr radıyallahu anhu halifa bolup şaylanganda köpçülük tarabынан aytkan ele: "Men sizlerden en jakşıңар bolbosundagı meni başçı kılıp şayladыңар" degen ele. Ana uşunu dağı estep жүргөн. Sebep bulardı estegendin sebebi halifalık, başçılık, el başçılık Allah'tan amanat ekenin, Allah'ın aldında özünün kol astındagılardan жооп berişin jana Abu Bakr'dın en abzeliңер bolbosundagı meni şayladыңар degen kiçipeyildik manisindeki sözün estep жүрүшүнүн sebebi har bir kadamda şaytandın çabulu bolup turat adamga. Şaytan en adamdın alsız jerin baykap alsız jerinden kelet. Bul adamdın alsız jeri tekeberçilik degen adamdın her bir adamdagı sezim. Mümkün boluşunca şaytan adamlarga kelip sen falandaysın, tükündöysün, sen başkalardan uluksun, sen başkalardan abzelsin dep vasvasa kılat. Umar radıyallahu anhu'nun jogordagılardı estegendin sebebi tekeberlikten saktan öyle. Oşonduktan
Umar raziyallahu anhu Abu Bakr özünün orduna anı halife kılıp dayındap ketkende men ulug ekenmin de, abzel ekenmin de, oşonduktan meni orduna kaltırıp ketti. Oşonduktan men uşunçalık köp talapkerlerin arasından elbette halifalıkka sahabalar bir kança talapkerlerdi körgözgön. Oşolordun arasından meni bekerinden tandabaganda degen tekeber pikirler Umar'dın oyunun köçösüne de kelgen emes. Ошондуктан Умар разияллаху анху ушунчалык чоң ислам мамлекетинин, ислам империясынын халифалык деп аталган ислам империясынын жетекчиси болгондо деле эл катары жашады, эл кийгенди кийди, эл жегенди жеди, эл кайгырса кайгырды, эл сүйүнсө сүйүндү. Эч бир нерсеси менен adamlardan ayırmalangan yok. Antkeni ustaz, uluk ustaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oşondoy yaşagan ele, oşondoy ülgü körgözgön ele. Dünyada insaniyet tarihinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çalık uluk adam yaşagan emes tarihte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün uşunçalık en insaniyetin uluğu ekenin özü biletile. Özü hadisinde aytkan. Men insaniyetin uluğumun dep aytkan. Birok tekeberçilik manisinde aytkan emes. Alçındıkta aytkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın aldında darajası uluk bolgonuna karabay, tarihte jaralgan kıyamatqa çeyin yaşay turgan insaniyetin arasındağı en uluk adam ekenine karabay, başkalardan eş nersesi menen ayırmalangan yok. Bolbosa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mümkünçülüktörü bar ele. Başkalardan oboçolanıp yaşaganga, başkalardan ayırmalanıp kiyingenge, üybülösün başkalardan birak dengelde kütkөнгө, tamak açtın, gülün jegenge, kıskası azırkı til menen aytkanda жақсы комфорт жашаганга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чексиз мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок эл кийгенди кийди, эл жегенди жеди, эч нерсеси менен элден бөлүнбөдү, бөлөкчө болбоду. Мына кийинки замандарда молдолордун формасы деген нерсе. Молдонун молда экенин адам эмнеден билип алат? Көбүнчө формадан билип алат. Бул исламдан эмес. Молдолук формасы исламдан эмес. Молдолор ким? Алымдар ким? Алымдар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ишин улантуучулар. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kандай жашады? Же өзүнчө bir башкача кийим кийди элден? Жок, башкача кийим кийген жок. Сахабаларына шарият айтып отурганда bir араби келип эшиктен баш багып, ал дин үйрөнгөнү келген. Караса, Мадинада отурат. Эшиктен келип bir сыйра карап бардыгын. Qaysı biring Muhammed bolosun dep surады. Elestetkili? Qaysı biring Muhammed bolosun dep surap atat. Emnege? Adamlardan eş nersesi menen ayırmalanbay tur. Эми азыр айылдын эле молдосу, райондун молдосу дебейли. Областтын казысы дебейли. Кыргызстандын муфтиси дебейли. Ayıldın ele moldosu, ayıldı ele bir oturuşta otursa başka ayıldan biri gelip kaysı birin moldosun deyip sorabaydı. Sebep forması menen ele
Oturgan ordu menен эле, özün tutuşu menен эле, aldıdagı başkaça tamaktardan эле bilinip durat da anın özgöçölügü. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem anday bolgon emez. Elden özgöçö kiyingen emez. Elden özgöçö jegen emez. Özün elden özgöçö tutkan emez. Bu çınıgı İslamdık liderдің kasiyeti. Halifalar da koşunday boldu. Umar razıyallahu anhu el katarı yaşadı. El kiygendi kiydi. El jegendi jedi. Elden eş nersesi menen ajralıp turgan jok. Uşunçalık çoğ imperiyanın jetekçisi halif bazar aralap jüretile. Elge aralaşıp köçöge çıkkanda azırkılarga okşop katar can sakçılardı, at koşçulardı erişti olbaydı ele, çuğuruldu. Bir жерден ötüp bara jatkanda жас oğulların kas katar tizip özünü jol açtırıp eldin jolun tosturbaydı ele. Elge öte boğru kerele, oşol eldin biri ele. Umar razıyallahu anhu'nun balası Abdullah ibn Umar mınday deydi. Menin atam aytat ele, Furat darıyasının narkı jeginde bir tö ölüp kalsa dele, oşol jönünde men Allah'ın alında жооп berişten korkom dediler. Je bolbosa dagı bir sözün aytat ele, Dicla darıyasının jeginde bara jatkan kaçırdı, oşol joldun tüzemesliginden müdürlüp ketken üçün Allah Taala meni akırette ey Umar, emnege oşol joldu oңдоп koybodun dep suraşından korkom dediler. Hazır kaçır müdürlüp ketpeyle emneler bolup atat, al jol emes, başka nerseler bolup atat. Жоопкерчилик деген нерсе жок. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Адам дуруп кетип атат, жок жоопкерчилик. Умар жолдо бара жаткан качырдын мүдүрүлүп кеткенден жооп бериштен корком Аллахтын алдында дейтиле. Ошондуктан Умар разıyallahu anhu'nun adileti insaniyat tarihinde жалгыз adilet bulup kaldı. Umar razıyallahu anhu'nun adileti, dünyöge berilibegen zahitdegi, tünükün eldi, ümmetli oylugunu aradan kança kılım ötse dağı unutulbay, musulman muğundarga үлgü bolup kelejeti. En ökünüştüsü musulman ümmet, keyinki muğundar, keyinki elbaşılar, keyinki padişalar үлgünü bul Umardan je Umardı үлgü tutkan keyinki haliflerden albastan başkaça bir bilik başlarından үлgü alıp elden oğuçulanıp ketti. Eğer İslam memleket başçıları, din başçıları Umardın ülgüsün tutup yaşaganda, hazırkı uçurda İslam kavmi dünyadaki en ülgülü kavim bolup sanalıtılır. Dünya elleri alarda uşul büyük çokuğa jetkirgen İslam dinine top doğu menen kirişetiler. Allah Teala Kur'an'da aytti o. İza jaa nasrullahi vel fethu ve ra'ayten nase yedhuluna fi dinillahi afvaja deb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Mekke'ni fath kılıp bergende aytti o. Eğer sağa Allah'ın jеңиш kelgende jana adamlar top doğu menen İslam'a kirgende deb. Oşol siyaktуу adamlar emne üçün kirgen? İslam'dın kasiyetin körüp. İslam'ın kasiyetini alar kayaktan gördü.
musulmandın lişinostunda görüştü de. Alar sözlerinde görgen yok. Alardın musulmanların özlerinde görüştü. Umar radıyallahu anhu sayasat meselesinde dünyada жалгыз en bir тура sayasat жүргүзгөн sayasatçı болгон болсо, ал эч кандай sayasat окуу жайын бүткөн эмес эле. Эгер Умардын маданияты ушунчалык дүйнөдө тарыхта дастан болуп калган болсо, ал эч бир маданият институтун бүткөн эмес эле. Эгер Умардын мамилеси үлгү болуп тарыхта калган болсо, ал эч кандай эл аралык мамилелер же башка мамилелердин институтун бүткөн эмес эле. Эмнени бүттү эле? Эң улуу устаз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт деген университетин бүткөн эле. Умар разıyallahu анху жерлерге ислам халифалыгы бул жагы Мароккодун, бул жагы Ирандын берки чекесине чейин келип калган мезгил эле анда. Ошончолук чоң империя болгондон кийин аны вилаяттарга бөлгөн. Ошол вилаяттарга башчыларды дайындаганда кандай адамдын кандай касиетине карады. Исламдан башка системалар болсо, мейли ал демократия болсун, мейли башка болсун, мейли монархия болсун, исламдан башка системалар. Же болбосо ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мурас алган халифалардын жолунан башка жолдогу адамдар. Вали вилаяттарга башчы дайындаганда же өзүнүн тууганын дайындайт, же жердешин дайындайт, же өзүнүн кландашын дайындайт, же партиялашын дайындайт. Бул нерсе далилди талап кылбай турган нерсе. Ислам халифатынын башчысы Умар андай кылган жок. Ал жергиликтүү бийликтерге башчы дайындаганда эң ириде ал адамдын таквасына, Аллахтан коркуусуна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн кандай деңгээлде кармаганына, адилеттүүлүгүнө, боорукерлигине басым жасап, өзүндөй адилеттүү, өзүндөй боорукер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт университетин жакшы бүткөн сахабаларды вилаяттарга башчы кылып дайындаган. Ошондой вилаяттардан бири Мисир, ошондой башчылардан бири Мисирдин валиси Амр бин Ас деген кишилер. Күндөрдүн биринде Амр ибн Ас бир жумуштар менен борбордон алыс жерге сапарга чыгып, ошол жерде бир нече күн калып кетишке туура келди. Иштерин бүтүрүп, борборго кайтуу убактысы келгенде кызматчыларына чатырларды жыйнап, жолго даярдык көргүлө деди. Кызматчылар валийдин чоң чатырын жыйнап жатышкан. Бир маалда бирөөсү ыйлагыдай болуп, токтогула, токтоткула ишиңерди деди. Сага эмне болуп кетти деп сурашты жанындагылар. Муну карабайсыңарбы? Кызматчылар ал көргөзгөн тарапка карашса, бир көгүчкөн чатырдын бурчуна уя салып, жумуртка басып жаткан экен. Эй, сен эмне деп жатасың? Бир көгүчкөндүн уясы үчүн Мисир валийсинин ишин токтотмок белек. Эсиң жайындагы сен? Ал кишини борбордо мамлекеттик иштер күтүп турат, дешти. Карабайсыңарбы, жумурткаларга убалго, деп чыйпылыктады бир адам. Анда валийдин өзүнөн сурап көрөлү. Ушундай талаш тартыштардан кийин Амр ибн Аска барып, болгон окуяны айтып, эмне кылуу керектигин сурашканда, Амр ибн Ас
Umardın şagirti, Umardın valisi emne de hüküm kıldı. Kөгүчкөндү козгобогула. Al bizdin koşnabız bolup jaşagan turbayбы. Koşnanın үйүн buzuu, bul koşnanın akısına kıyanat. İşti toktotkula, kaçan kөгүчкөн жумурткаларын açıp, балдарын учурма кылганга чейин, аркандай мамлекеттик иш болсо дагы токтотуп, күтүп турабыз. Salafu salihler uşunday bolgon. Salaf salihlerden bolgon İslam beylik başçılarının adilet insafı uşunday bolgon. Alardın ırayın borukerligi adamlar tügül asmanda uçkan kuşlarga çeyin, jerde jönmölөгөн janavarlarga çeyin deyip durgan. Biz alardan ülgü alıp jatabızbı je İslam başçıları? Alardan ülgü alıp jatışabı? Allah Taala bizdi alardın zamanında alar menen çoğu jaşagandı nasip kılbagan eken. Bul Allah'tın taqdiri. Emi Allah'tan suranarыбыз bizdi salafu salihler menen beyiş yaşoosunda çoğu kılsın. Allah Taala bizdi oşolardan ülgü ala turganlardan kılsın. Oşolardın jolundan jüre turganlardan kılsın. Umar razıyallahu anhu'nun memlekette açarçılık bulgun doğurduğu dağı bir al kişinin jaşoosundan dağı bir sahifa, dağı bir bit, dağı bir barak. Umar razıyallahu anhu beyli bükçöygön avuşka kempirlerden baştap beşikteki balaga çeyin koğumdoğu her bir adamdın joopkerçiligin özünün jon terisi menen sezip her birinin akısın ordu koyup her birinden kavar alıp turçu. Özünün üstündeki karapayım kalktın joopkerçiligi tuuralı al mınday deytile. Ma misli ve mislu haula illa ke kavmin safaru فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له أنفق علينا فهل له أن يستأثر منها بشيء. Menen bu karalardın misali mınday. Bir qoğum çoğu saparga çıkacaktağı bardık akça karajatların bir adamga tapşırıp Munovu bizdin akçalar, bizdin mülk sağa tapşırdık. Birok sen bizdi içirip jediresin jana bardık karjılığızdı sen kötöresin. Dep biröөгө tapşırsa. Aytkılaçı, emi uşul adam koğumdun aşıkça jep içkenge aksı bolobу? Men menen bu karalardın misali şunday dedi. Medine'de kurgakçılık jana açarçılık жылдары baştalgan kez. Umar razıyallahu anhu el kaygısın bölüşüp toyup tamaktanudan jana dasturkonuna elde jok tamaktardın koyuluusundan baştarttı. Eger anın dasturkonuna daamdуу tamaktar tartılчу bolsa alarga kol urubay jakın aradagı bey beçaralardın үйüne jibiretiler. İslam halifalığının bir vilayeti bolgan Şam ülkesine bir günü barıp kaldı. İslam alamının başçısı halif üçün atayın dasturkon dayardalgan ele. Kırgızdardın tilimen aytkanda dasturkondun üstüne alatoğday et, ısık kölday çık deybi. Kıskası adamdın canından başka je bolbosa dagı bir sözdür bar, çımçıktın sütünen başka bardık neseni koyuşkan. Bunu körüp Umar razıyallahu anhu jakasın karmap, o Allah'ım, uşunun bari biz üçünbü. Medine'de bir tuğandarыбыз
arpa nanına zar bolup açınan ölüp jatsa, biz uşunday tamaktарды жейбизби? Кантип тамагыбыздан өтөt? Жок, Аллахка ант, мен бул тамактардын бирөөсүнөн дагы ооз тийбеймин деп жебей койдум. Мединадагы ачарчылык жылдары. El aç bolsa aç bolamın, el tok bolsa tok bolamın dedi Umar radıyallahu anhu. Ошентип тамактын түрү менен курсагын кампайтууга толук шарты болгонуна карабай, эл катары арпа нанды зайтун майына матырып жеп, өзөк ойготуу менен күн өткөрүп жатты. Ким? İslam империясынын жетекчиси халифа Умар. Ар күнү ушул жупуну тамак менен каниеттенгенден кийин курсагын сылап, курсагына карап айтат экен: "Эй жаман курсак, жашоо оңолуп, базарларда сарымай сатылчу күн келгенге чейин арпа наны менен зайтун майына каниет кыласың. Аллахка ант, качан адамдардын курсагы кадыресе тамактарга тоймоюнча, сен дагы тамакка тойбойсуң." Алымдар, кыяматка чейин жашаган аялдар Умардай адамды эми төрөбөсө керек дешет. Балким ошондойдур. Умардан бери канчалаган жетекчилер өттү, канчалаган бийлик башчылары өттү, бирок эч кимиси Умардын адилетин кайталай алган жок. Умар чоң империянын, ислам халифатынын жетекчиси эле. Ал жетектеген империянын алдында, мисал үчүн, азыркы Кыргызстан мамлекети кичинекей бир айыл десе болот. Умар жетектеген ислам империясынын алдында азыркы биздин мамлекетибиз кичинекей бир айыл.